Obožavam braćo i sestre, velika mi radost da sam ponovo tu i da ponovo između vas i ponovo tako. Kroz pamet mi prođe sve vrijeme, to tako brzo je što ti 25 godina, pa se pitam gdje smo ovo došli, kako je ono počelo, a jest kako počelo, od ništa, od nule. Za par ljudi, a vjerovali smo u Gospoda, vjerovali smo da ćemo dobiti. Pa smo mislili, daj Bože nam neku šupu ili neku garažu, da crkvu tako napravimo. I vidite šta je. Božja milost, samo Bog. I vera u Boga. Od tih 15, 20, 30 ljudi, sad umnožilo se, tako smo vidim silna parohija, i unutar i izvana, a što najvažnije u dušama i u srcima koji jesu. Tako da, evo, i dobili ste sveštenik, isto smo rodili ove sveštenike. Rodili se duše naše ovdje, iz ove crkve. Oni svetli dalje i svetli će ranove. Znači, Gospod je s nama Bog. I zato želim da se obratim tako, kratko. Znam da se plašite. Svakako u ovoj kolini se plaši. Daleko smo od otrbine, od zemlje. Teška su vremena. Smutnje su velike pretnje. Mi nemamo nekakvu moć, niti možemo izmijeniti ni vladu, ni politiku Holandije, ni zapadne Evrope, ni u čega. Prosto mi smo tu. Ali mi pripadamo najvećoj partiji. Božoj partiji. Samo njega s njim. I nadamo njega možemo da nas izbavi. Može da nam nađe put. Vi sjećate dobro, pre još 20-30 godina sam govorio, kad budete bježali odavde, ne osjećite se do Frankfurta. Možda neće doći tako vrijeme, ali treba biti pametan. Treba razumeti vrijeme, ne smije se zakasniti. Tako. Od srca želim svakome dobar zdravlje i rado i radost. I radujem se sam sa vama. Amin.